gagaya makablawan ditunggal may sa itinaragsak nga oras kanal daw yo amin nga awan labas. Welcome kayo manen nga agbuya ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod kani Kabsat Aida sa napudnonagan, ti may drama dito manang biyanang, ngam sakbay na, nabara pa ya kablaaw iti amin akara ang family dito San Nicolas Ilocos Norte from Jonna Marie. Ni Honey Babes Domingo dita Vegan, kani Henry Gelasio. Kas naman ti kunani Kabsat Aida. Dear manang biyanang, dahito yung kapadasak kat Jaktopulos malipatan iti tong palbiag ko. Tari gagayak launay iti madaan iti anak. Tan nabayagan ngagdandan na kami iti hasawak, ngam di ka maparaburan iti anak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ansel mo lakay. Sumurot ta kada Elsa agayom ko. Bareng maagdaan tamutan iti anak. Apay, papanan tayo aya bakit? Mapantayo nga rod iti lugar ti kasinsin ni Elsa. Tada kano nalaing amang ngagas ijay. Maagasan na kano amin. Kung dagitay saan ang makaanak akas kadata, maikan na kano iti solusyon. Anya? Alan alakay. Bareng agsikuga kon. Inkagrubatan. Uray di ka agdigusun. Agsukat ka lang lakay. Dito'y kano ti pila dagiti kayat na ti maaddan iti anak. Dito'y tang agpila, Selmo. Nay, babakit mo ti kaaduan anak kapila dito? Ay na, uray bakit? Basta agbinulan pa'y laeng. Adda kano posibilidad ng agsiko. Kasta mo tinadamag ko. Ha? Ay na, sapay la ko mata maaddaan tan iti anak lakay. Anya ti adda dito? Doktor o ano anya? Tsaka mo basta mangagas ko na damat. Maamuan tanto no madamdama. Nay, anya dagito adda dito'y lamisaan ang nakabutelya, Aida. Agas mi dagita ka ni Selmo nanang. Inuman mi, bareng maaddaan kami iti anak. Simurot kami kan ni Elsa agayim ko idikalman anapan iti ayan ti mga agas. Kahit anyat ko na nangay. Ay padasim mi kano ati uminom iti dayta nanang. Ket kalpasan ti makadomingo, agsubli kami manen. Aya, malangarod, bareng madaanak to ni ti apo ko. Ay na, kailiw kumatan ka ti madaan ni ti apo ko. Uwin nanang, di kay madanagan. Taumadanin ti panagsikog ko. Excited ak nga ro dun ngagsikog nang. Sapay la kuma. Daytay kuma triplets ket. Tapno masulit mi ti maadaan iti anak. Oray sana triplets, oray maysa, tinapatag, adda! Ay, awam mo lat talakay. Namin anutan na nagsubli-subli iti ayan day jay amang ngagas. Ang awam mo't epekto jay tinumtumarta. Ala, saan tangagganap? Dapat check na dilaylaang ti panakaddaan tayo ti anak. Dumteng tumat lang. Saan pa siguro nga itat ti umno apanawag? Kanon tupay ngay, mapanon titawan. Bakit kun lakay tanton? Basta di ta mapukawan iti namnama bakit? Tani, pulimin sa ti maladaw ang maaddaan iti anak. Takitam ni kabagis kaw. Naladaw ang nakaputot. Pito atawan na nagdenada ka ni bakit na sada na addaan iti anak. Kaano sa bali ti mangmangig ko nga agwarwara sa damag, Selmo. Saan sa ka no aputot ti kabsat mo di impas ngay ni bakit na? Ha? Awan pamanaknak iti dahil nga ibagbagada. Isa di ka mamatilatan iti anyaman na mangmangig mo bakit? Aida, si kaman tala ka may sa aninang. Da kayo kan ni Selmo alakay mo. No kasta? Agpabunyag kan, Lisa? Wen, ay na. Igidan min ti pan nakabunyag ta anak ko iti kasangay na. Maikamanon day dyan nga anak yukan nila kay mo, Lisa. May kaliman Ay na, imbag man. Nakalima kayon. Gamda kami. Awan pa'y uray maysa. Kaanyat kukuan nyo nga ay. Agawaan nyo nga minti aganak Iyag agawa mi mo't ang talagang awan. Nagpakita kayo ni ti doktor. Saan pa'y? Kagpakita kayo tapna mo yung taramidan nyo. Kasta mo tararamidan dagiti daduma. Nabayag adida na adani ti anak.
Ngami din nagpa-doktor da. Nadandamot to na iti anak. Nagsasaruno pa yan. Alang nga rod, taagpa-check up kamintuman ngagpaiso. Kawan Idi pala ko mga min ang nagpa-doktor kayo Ang malasang butan nyo taubing kayo pa'y. Makaanak ka pa'y siguro iti upat, 1 no 5. Uray may sawan no dwa, basta adda, Lisa. Mabalina. Kaslag nervyosak mat ay da. Anya ko mga iti pag nervyosam. Amangan no siyak ti matakwatan da nga deprensya na. Kasano nga data? Ay, saan mo't siguro? Basta agpa-check up ta. Tapno isuro dati rumbang nga aramidon ta. Di ka ngamin agpampanunot iti negatibo, Wala nga ron. Mapantayin tong bigat. Nabayagan nga agpadpa-doktor kayo anak ko. Anyat ko na ti doktor yaw. Ada ka di mo ilanamnama? Ay, awan nanang. Anyat kayat mo asawan. Ni Selmo ti ayan ti deprensya. Isuasaan kami amadaan iti anak. Anya? Ay kasano daytan ngay. Talaga nga rudasan kayo ang maipayan iti anak Ay, sapay tarigagayak launay ti maadaan iti anak nanang. Ay mangampun kayo na iti bilang yung anak yo. Hey, narigat ti kasta nanang. May mayat mo't laeng no nagtaod ang mismo kada kami ti anak mi. Kaanya nga rod ti mabalay, no talaga nga awan. San mga rod ang makaputot di asawam? Nanang. Adumot ti kasi ti kasasaad yaw. Nangampunda, ka nagbalin mo ang nasaya at dagiti nampunda. Tadipindi dahi tayo ti panang padakkel dagiti naganak. Ay, basta. Jay agtaod ang mismo kanyak at kayat ko nga anak nanang. Diyak kayat ti mangampon. Ay da bakit nakaturog ka? Apay aya. Ang dapat madlaw ko ka. Manipod na duktalan asak ti adda deprensya na. Ajak makaputot. Kaslat ti mamnay kamutin kanyak. Bakit? Tunggal agid data, nakatalikod ka kanayon ng kanyak. Kastoy, ti pakakomportablyak. Isu abay-bay anak. Napakabasulak ti saan ko apa nagputot. Sorry Ang amjak na gayatan ti kastoy. Maturog takid din tani rabiin. No kayat mo, mangampun tayo ti ibilang tang anak ta. Saanan? Bambanlog laeng dayta. Kan, jak kaya ti mangaywan iti saan ang nagtaod kanyak. Di ka matngurod maipaayan iti anak. Bakit? Maturog ta nga rudan. Tauray pagsaritaan ta iti agpat nagdayta. Di kan tulat ta makaputot, Selmo. Ha? Lisa, di mo't adda pagtagilakwan nyo ijay ili itinatnateng. Adda ay da, apay ka de. Ay, mabalin ti makisosyoken ka. Maboring ak ngamin ngagtaltali na idlatan ijay balay. Ay no kaya mo, abangan mo di abay ko apwesto. Bakanti day jay. Medyo nanginalaan ti abang nata nalawlawang di pwesto. Alaman, kita to, Lisa. Nala, agkuyog ta inton bigat ta takitaan. Ang mga numabanlog ka ngaglako. Bakit? Diyak kaya tamabanlog ka. No, jak ka ba ilan nasisyak di mga laak iti kadwa? Mang tangdanak to. Adamat nga min trabaho. Siyak kumati mang tulong kan ka ngaglakaw. Ngam sayang mat di trabaho no agresign ak. Di ka agresign. Siyaklatan ti makaamo iti pwesto nga abangak. Kaya't ko lang da pa ka kumikumak. Tadyak kaya ti maboring dito'y balay. Alangarod bakit? Taikang kay ti pagpuunam. O anya, kumusta nga iti panaglakom ay da? Ay, medyo nakapsot pa, Lisa. Kastala iti damo, ngam no bumaybayag, umadunto mo lang ti customer mo. Sapay la kuma, No umadunton ti customer mo, amangan no kasapulam ton ti kadwa. Kabailak siguro nga uray aman kadwak, Lisa. Sayang mo ti pasweldo. Adto yan ti order mo kape. Alingay da. Agyaman nak, Mang Ludeng. Oh, ato yung tibahid ko. Kukuha mo ti sukli. Ay na, thank you Isa nagagita ka mangyagit ti order mo kape. Ta kanayon nak ngay kanititip. Kababain mo't kin ka.
Nagadayo ti pangigap-gapuam iti kaping order ko. Gumatangak man. May sa kilo man dito eh. Ay, uwawawan, mabit lang. Mala, tulungan kan nga glakaw. Tanay, nagadumat ti gumasangay. Agigid dandar. Wan nga rod, alaman, tulungan nak nga rod biit. Tatangdanan kanto, inton madamdaman. Amang ano da customer mo mat. Awan, manmano ti agkapi jayan kota na lemeng amin. Nakapoy ti lakok akape. Isa tulungan kapay laeng. Apay no alanak lang nga nakadwam ni ti pwestom ading Aida. Kasanon nga iti pwesto mapagkapian no panawa mon? Isurrender ko na jayan. Tawan mat maganan siya kijay. Nakapoy. Dakdakkel ti maswildokken ka ditoy. Ha? Ay adaken ka day taa, Mang Luding. Tano siya, talagang agkasapulan nak iti kadwa. Tani, imadon ti customer ko. Kat marigatan nakmut no agmay saak. Siya kong dalaam adi. Ayda, agsarata yung diti pwesto tani malamanan. Wan nga rod, Lisa. Aglako kami pa'y tasayang ti mapaglakwan. Oray, aging ga iti alas 9. Ni, rabi una yan Adapay nga tagumatang iti kasta nga oras. Adda, Lisa. Ado, iso nga umunakan ton nga gawid. Maudi ak. Narabyan ka manan ang nagawid bakit? Kanayon mo't tanti pa nag-overtime mo iji palengke. Di ka unay agbambanog Isupay ti mapaglakwak iti rabi. Di mo parigatan ti bagim ngagtrabaho ta dudwata mo awan anak ta. Sana bale, taadamot kit di kadwak atang tangdanak. Okay, kumusta di inala makadwa? Nasingput mo't laang, nagagat. Ay, wala naggagat. All around pa'y Oray sa dino, ti pangibaunak, mapanlat ta. Mayat nga rod ano kasta? Hanggang no mayat ti kita dita pwesto. Ure agikataksan iti trabaho tapno matulungan ka bakit? Ay saanan, taadamot kadwak. Di nakpakadanagan. Kun sayang di trabaho. Sayang, dagiti benefits mo ijay. Sa bagay mat kati Hanggang basta saan ka amarigatan Ure di ka ngamin ag-overtime. Agawid ka amasapa tapno saan ka unay amabannog. Sa anak mo't ang mabangbanog, taadamo para lako. Agtugtugaw lat ko kay pwesto, selmaw. Wala, mangan ka. Tasak pala ti aglako, ay da. Katsi ka nga, di ka pa'y mangan aya. Madamdama akton, ta asikaswak pa'y nagitaggatang. Mangan kalatan. Ay, relax ka, tasak ti makaamon dito yung aglako. Kabalak na ito'y. Alaman nga, Rod. Iturog ko pa'y no madamdamawan. Wen, siyak ti makaamon dito'y. Ag-relax ka lang, tapno saan ka amabanong, wen. Ni, Ayda, Luding, anda kay magayam dito restaurant. Wen, Lisa. Umay ka kadimot mangan dito eh. Umay kami lag-take out kanila kay ko. Ay, nakita kayo, isungay nasitgan kayo. Apay, nagkapon nyo, rabiin. Ay kwa, kalkal pasti panaglako mi. Kagapgapo mi dyan pwesto, Lisa. Umay kuman pakanunmot ni Mang Luding, takasimot. Nagmalmalem nabambanog naglako. Kastaya. Sige nga rote, nakalaan ng order ko. Uy, Ayda, adaman-damagakan ka. Kat pasensya kan madamag ko na ito Sa baling amin ng timadmadlaw ko. Apay, anya day talisa. Masansan nga may na makitak ti panagkuyog kan ni Mang Luding. Kan, nukas di nga kuyog kayo. Iso ti para gamitibag mo. Kat, anya ko mga itidakas na itidayta. Kat boy ko nga, Rod. Natural at tulungan nak nga agbitbit itibag. Nasingad kayon sa ngamin una iti tunggal maysa, Ayda. Gayem nak. Iso adi mo ko matagidaksan ti panagdamag ko. Hay, dayta kat timadi kada kayo ama nagsipot. Taikan nyo iti kaipapanan ti amin na makita yo. Ay, managatap ka launay, Lisa. Nasingputak ngamin nga amo. Kastamot, boy ko. Nasingput kami nga agpadpada.
Isuan, nasingid kami titunggal maysa. Aida, bakit? Di ka kadimang lukat ije pwesto ita? Itaman pa yan aldawan ka abimangon. Jay boy ko pa'y lati mang lukat ita. Madiman ti rusok ko. Ha? Ni, apa yan? Madiya talaga ti rignak. Maulawak. Kan nagpait ti panagraman ko. Ay po, makapabakwar mo ti banglom. Ha? Rumor ka, no? Mapan kag trabaho. Ha? Sige nga rod, mapanakon. Agam, okay ka kadilaan? Ibagam no di mo kabalan ti bagim, tauray jakon sumurok iti trabaho. Ay, mapan kakit din. Nagbangsit ti banglom. Kabailak ti bagik. Nalalala, rumor kan. Alang nga rod, awagan naklaan no di mo kabalan ti bagim, taagawid akwan. Nagapuak iti Dr. Selmo. Kat ada good news ko kan ka. Oh, anya nga deta bakit? Masikuga. Anya? Masikog. Ne. Kasano anak pasamak deta? Kat sa anak mo't ang makaputot. Nakaalami ti sikog mo. Kat sika Asino pa'y kumangay? Palsumot gayam ti imbaga ti doktor ta idi. Saan ta ngamin ang nagpa-second opinion? Namati ta adagos iti imbaga na saan ka makaputot. Ang makaputot ka mat gayam. Anya? Oh, apay, saan ka kadian naragsak mo? At dantun anak ta. Napat ganon tinabayagan at tatarigagayan ta. Oh, adto'y ti sweldom itaabulan, Luding. Ket, ikaten kamutin kas boy ko. Lay, apay nga yakal latlat tanti panangikat mo kanya kayda. Wen, tasaan ka nakasapulan, Luding. Ket tapno awan may bagbagam, nayunak ti sweldom. Oh, adto'y. Ay, manjak Apay, kas talakalakanakin ka, timang papanaw kanyak. Kasanong ngay, ti relasyon ta. Anya relasyon na sasawamot? Kaya apay, pagliba kam na ita, katagpay sumot nga da relasyon ta. Naminado nga rod anay lawan ta. Tangiwat mo, saan man natin lalawlawatam? Di mo serious wunday, Jay. Tasaan ka ngay ayatan. Jay asawak tay ayatan. Nakiride o naklakin ka? Ta nagaram ka kat ngarod kanya. Nagkari ka adinak to sinaan ayda. Pangasim, dinak pag-aangawan, ta inayat kan iti husto. Addan asawak, Luding. Basol ter aramidin ta. Isu apumanaw kan. Ket numabalin, di kan ak pagpakita pa'y kanyak. Nay, naggapwam, Selmo, barok. Naggapo iti doktor nanang. Napanak nagpa-second opinion, may panggap iti kinabaog ko. Apay nga asaan mo akadwan ni Aida? Talaga nga ingagarak ti saan anang kuyog ken kuana nanang. Anya, agad anyat ko na ti doktor nga ay. Talaga sa anak ang makaputot nanang. Napaniknik akong ti amin. Talaga linuko nak ti anak yaw. Linuko. Apay, anyat inaramid na. Umay kayo iji bala inton malam nanang, takasarita yaw. Pagpudnuan nyo na sino ti amat ti sikog na. Bareng da kayo ti pangimbagaan na iti agpaiso. Ibagam tagpaiso kanya kayda. Asino ti amata si Kugmaw? Nanang, Di kan makapaglibak ayda. Ngamin, saan la amay may sa doktor tinakaibaga nga da diferensyak? pakawanan na kumasil mo. Wan, aklonag, nagbasula. Nailawanak, ngam sinina akong dadya lalaki. Anya. Sino da ti lalaki? Kwa, Joy boy ko ije pwesto. Kanayon kami nga kadwa. Isa na develop mo tirik namin titunggal maysa. Jak sineryoso. Nailawanak lang talaga. Kat nagamiri sa konsen mo. Nay, antikas tangay naramid mo, anak ko. Nakasingsing po ito asawam. Ngam naramid mo tinangloko kan kuana. Sapay nagbunga ti panagbasol mo. Kasano daytan ngay? No ikan nagpayati. May kadwa gundaway ni Selmo. Tapno masulnitak tinagbasulak. Wano nagkurangak. Pagyamanak.
Bagawanan nagkumasil mo, asawag. Anak lang, ti ka sa pulag iti dayjay a tao. Tsak pala amo ti sungbat ko ita, Aida. Tsak mapagsusurot ti panunod ko. Anya ngay, mapakawan na ka diesel mo. Nakapanunot kan ana imbag. Aga brodak, Panawan nak. kayat ko pala yung matayo. Isong aga playak para abroad. Kasano? Napakawan na ka din. Pakawanan na ko na. Ornusan tanti amin ka data. Mga barwanan tamanan. Dinakdagdagan amang ibagay ti pangadeng ko, Aida. Basta aga brodak. Nakapasngay kan Aida, adamit ta ni Selmo ija abroad. Aging ka di itakot saan pa nga imawawag kan ka? Saan nanang? Nabayagan nga in black nak ti asawak. Talaga siguro di na kun maawat ni Selmo. Ay, anya nga rod ngay, awan mabalin tayo. Nadagsin mo't ngamin tinagbasulam kan kuana. Impakaawat kumatkan ko na nga anak lang ti kasapulak iti dayjay a lalaki. Ta sininaak mo tadagos nanang. Nga mapayati nakmawatan. Uray asino mo't siguro nga asawa tagsaad iti biyang na. Talaga masakitan iti husto. Ang di ka mapukawan iti namnama. Anyat amam, amangan no dumteng to ti panawan ang mapakawan na kamalaan di asawa. Ang gingat ka ano ti panagururay ko nanang. Aida, anak ko, aday bagakkan ka angam di ka kumamasaksakitan. Apay akas tamot ti anak mo. Kaslasan a normal titigtignay na. Nabayagan na nadlaw ko day tananang. Iso nga impa doktor ko. Kat, ada ka no autism na. Kun kahit. Bayat nga minti panagdakkel na. Sa bali ti madlaw ko kuana. Kasi mo to'y anak ko nanang. Awan madakkelan na nga ama na. Tadi na kami mutin paganaano ni Selmo. Akat jepud no nga ama na ngay. Anyamot ti kunana. Amo na ti sitwasyon ti anak mo. Kunak nga rod nga awagak nang. Tagpatulong ak para iti suporta ti anak ko. Saanon? Tama nga no kumaro lang ang ti sitwasyon may iti asawak. Basta, mangnamnama ak. Ang mapakawan naktumot lang ti asawak. Kat maawat na mo to'y anak ko. Kaspud no nga anak na. Nang namnamaa ka mapakawan naktumot lang ti asawak. Kat imimaginak nga iti may sangal daw. Awagan na kat kumusta na kami iti anak ko. Ngam nagkasaang tadyak pulos na uray dayta napasamak. Tatalagaan ng lipatan ti asawak. Kat jak amon anyan ti kasasaad na ita. Ingka gumaak nga ro ti nagtrabaho tapno adda pang biyag ko iti anak ko. Pagbababawyak ti inaramid ko iti kalabas, kat jak to agsarday nga agkid daw iti pamakawan iti Diyos. Kat mangnamnamaklata asubyan nakto ti asawak. Alakastan, tigayam mo, Aida. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan, day ta kapadasan, ti may sakabsat, di drama tayo. Manang! Biyana! In your nose, para iti script ko ti drama, tigayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang! Biyana! Kapadasan ni Kabsat Judy san napudnonagan tintay patangatangay drama itangam. Shoutout mampay kada Aida Pagiringan dita San Manuel Pangasinan ken iti De Leon family. Hello mat kani Belinda Ramos kani Glasa Sadka from Benguet. Kastoy man ti kunani Kabsat Judy. Dear manang biyanang, may saa ka single mom tapinanawan nak tinakasikog kanyak.
Adda pwesto ti nakijay palengke pagtagilakwan itinatnatan. Kat tinulunga ka naglako ijay palengke. Rugyak man nga rod ti agsalaysa. Kasano kami pa itan iti anak ko, nanang? Pinanawan na kami ti amana. Ala, di ka nagsagit, Judy. Di mun sangitan ti awan serbi na nga ama ti anak mo. Ti anak ko ti pampanunutek. Kaasimat. Awan madakkelan na nga ama. Anyat mabalin mo ngay, no talaga nauman ka na kayo. Nakasapol siguro manan iti sabali ang babae. Talaga ang babae, roday jay alalaki. Nanang. Malala, di ka madanagan. Taaginggat ka ba ulak, tumulong ka na kayo, iti anak mo. Saan kayo abay-bayan? Kat ag tinulong ta, anak ko. Juday, agrubwat ka. Rubuatam ti anak mo, tamapan tayo ijay ili. Ni, anya taramidan tayo ijay ili. Umay naktulungan nga aglako ijay pwesto Ta Sabado ita, ado ti aggatang no kastoy nga aldaw. Imbag no saan nga agpapaanawat ti anak ko ijay. Ay saan? Tada tay basit pagay ayaman na ijay. Adatamot amang bantay ken kuana. Nanang. Di ka kadi agsadot-sadot. Masaapol nga aggagat ka. Tani, agmay-may sakan amang biyag iti anak mo. Pinanawan na kayo nga rodon ti ama ti anak mo. Uray ko man umangted iti suporta ti ubing. Agam saan mo't. Takasano, nagadumot ti putot na suportaran na. Hanggang malala, baybay amon day a tao. Nalan, agrupot kayon. Tapno makaado tayo, anak ko. Doon napaturog mo ti ubing, umay naktulungan dito yun Oy, Judy! Na, maturog ka matad! Wakaturturog ak nga ron, nanang. Ay na, bigbigat ngam kasta ti jar mo. Ay na, bumangon ka dita, tao may naktulungan nga agikilo kadagiti nateng tani, ado ti aggatang. Uwan, nanang. Sagmamano, ti may sa kilo nito yung ukrama na. Ay, 30 day tamay sa abandel, sir. Mano ti alaen nyo? Sige, ikan na kiti upat a bundle. Sige, mabitlaeng, sir. Nanang. Anya taramidak. Ala, tulungan nak amang ibalkot itigat-gatangan ni sir. Ay, o damot napintas sa balasang akanwa manang. Anak mo? Owen, sir. Anak ko. Sige, agsubliak to manan. Manipulita, dito yun ti paggatangak itinateng. Ay, nagmayatan, sir. Nagngmaw, jay imbagada jay alakay, anak ko. Agsublinto ka numanan, nga umay gumatang itinateng alako ta. Wen, nangag ko, nanang. Ay, mayat sakit to'y blouse ko ita Ha? Anyat kayo asawan? Magbagay ko nga minto'y blouse ko ita, anak ko. Iso nakayawan siguro day jay alakay. Ha? Madlaw nga ada kabailan na itibiyag, anya. Wen nga ron. Asino nga taday jay, kan taga ano? Njak man amo. Taga dito'y mula siguro, Takunana mo't nga agsublin tumanan. O di kayat naasawan day ta. Asidaglaang tibalay da dito'y. Sapain ta ti umayagla ko no bigat wine. Ta abagan no agsublimanan day jay, anak ko. Sa bali tinadlaw ko ko anak ka. Kaslada sa bali akayat naasawan ti panangis isem ken panagkit-kita na kanya. Ha? Agrasamot kanyang dayjay alakay. Agraraman kayo mo. Tila ibagbagayo. Bakbakutan kayo. Imposible mo't Ay, tawon ko laang ti bumakbakat, Judy. Ngam no tilangak, ubingak pay. Nalalaingak tupay nga agporng maangam sika. Feeling yu laang day tananang. Assuming kayo mo. Hello, good morning, manang. Ay na. Kung nagtupay
Ay, katamasapa ka nga umay makitsenda ita, sir. Good morning, mat. Wen, ta umayak gumulpi itila ko yung anateng. Ay, wen. Apay, kasla awan met kaduamita. Ayan tayo napintas nga anak mo nga eh. Sumarunudan to iti anak na inton madamdama, sir, ta aglabapay ka no. Ha? Anak na? No kasta, adan asawa yung napintas nga anak mo, manang? Naganak abalasang jay anak ko, sir. Ta pinanawan tinakasikugken kwa na. Kasta ka ni. Agsubliag to nga rod no madamdaman niya. Ta inakpay gumatang iti ikan di tabanger. Sige lang, sir. Awan problema. Agsubli ka, Urayin ka, sir. Okay, manang. Hustong to no adan jay anak mo. Sige, sir. Naglukod. Jay samot anak ko ti kursunada na. San samot asya. Napintas mo to'y blouse ko ita. Sabong-sabungan, kan fitted. Nagseksi ak nga raw iti day to'y asuot ko. May mayat mo to'y blouse ko ita nga medical man. Medyo pinuskol ko pa iti lipstick kan pulbus ko. Hey, sapay ko ma, taatap ko laang day to'y. Sapay ko ma, tasyak ti kursunada day jay alalaki. Hello, ading lapsat. Da kayo matgayam, sir. Naimbag ta na uray kamot lang, aning. Adaytan ko ken ka. Atoyo, nag-grocery ak ngamin itay, ket inlakaman kayo iti anak mo. Kastamatan ka ni nanang mo. Ala, apay nga ikanda kiti kastoy, sir. Nakababain. Nasawa ngamin ti inam kanya, ti sitwasyon nyo iti anak mo. Pinanawan na kakano, tinakasikugkan ka. Putno ka di? Uwan nga rod, sir. Nakasagana ak amang tulong ka na kayo nga agina, Judy. Ngamin, agayataken ka. Ha? Mamatyak launay ngamin, ti ibagbagada. A love at first sight. Ay na, pasensya, sir. Napaanak lang nag-CRB8. Nagsubli ka mo gaya man. Anyat ka tangam, sir. Nagsukat kay manananang. Nangalaan nyo di tabado yung. Di mo mo't ipadlaw, sir. Anyat gatangam anateng. Apay, di ka malamin di tabadom manang. Nalameg ti panawon nita, ngam nakatsyub kalaeng. Ay na, dagaan yun na. Kan, nairwa makun iti kakastoy a klase ti bado, sir. Kasta? Sige, manggulpiak nga ron iti lakoyo anateng. Tapno maibos adagos ti lakoyo. Ay na! Thank you, sir. Anya nateng ti gulpin nyo, sir. Mabalin ka di, madamdaman ton. Awisag ko mabiit to'y anak mo. Tayin kami mangan iti restaurant. Apay, siyak ngay, di nak-awisan, sir. Ha? Ket sika ano umay ka manang? Awan problema. Umay kalata. Sige nanang, da kayong timapan. Tasyak tagbantay diti pwesto. Sige nga, Rod. Ala, duwatan amapan mangan iti restaurant, sir. Ta itik outan talaangan ti anak ko, kan ti apu ko. Ha? Ay, si kalagan tiagbate, tabantayang pailaang ti apu ko manang. Ni Judy, ti kayat ko akadua. Itay pa'y lang di kay matagtagari. Apa yan? Nakamisuot kayo pa'y. Kaslada kagurayo. Kay, anya ngay tinagsarsaritaan nyo, iti dayjay alakay, Judy. Ay, agar-aram nga rod nanang. Anya? Kunak man no siyak ti kursunada na. Siyak nga rod ka no. Nagloko dayjay alakayan. Impurpur maak pa'y iti husto. Gamsi ka mo gayam ti pagbawigan na.
Mala. Diyak ipilit ti bagay. No talaga di na kaya. Ti importante, sika tinagbaw-ingan na. Baknang day di alakay nanang. Wow, madlaw nga ron abak ng anak ko. Adda ka no business na. Naglugan kami iti nagpinta sa lugan na. Aya? Ay na, mayat nga ron anak ko. Aklonem nga roden. Ta sigurado, pumintas to ti biyagyo nga agina. No iso ti pakiasawaam. Huray lakay ditan, basta nabsog ti bulsana. Ta sigurado, di kanto agbisin ni ti sidong na. Pampanunutek nga rod ti masakbayan ta anak ko nanang. Nagkari ano iso ti pakiasawaak. Ipaay na kano amin nakasapulan mi nga agina. Ay, mayat nga rod no kasta. Ay na, di mon ipaybayag ti panangaklon mo kan na anak ko. Tama nga no makabirong iti sabaling armon na. Sige nga rod. Aklo na kung no sumaron no nga agkita kami nanang. Oh, thank you, Judy. Di na kong pinarigat na nag-aram ka. Basta tay nagadua karim kanyak Marco. Di na kami baybayan iti anak ko. Ipaay mo amin ang kasapulan may. Wen, pag-adalag to ti anak mo, aging ga iti kolesyo. Agyaman nak Marco. Okay, kasano? Agawin ta ni Jibalay may, tayam ab mo kay ti anak ko. Amangan no di na kaya taparakan ka ngay. Suportado na jay, tanyaman na pangedeng ko. Iso nga awan ti rumbay nga pagdanagam. Ala, saysaya atom nga rod ti panakilangan mo kan ni Marco, Judy. Di mo sayangan day tagundaway, taman manon ti kasta. Nagbalin kanton nga instant baknang no kaskasano, tabak nang jay pakiasawa. Wen ananang? Uray, medyo nasakit para kanyak. Medyo matudok basit to'y puso. Taninamnamak asyak ti armen ni Marco ang inkarigatak nga inaklon ti amin. Ta ipagpagapok nga ron iti apo ko. Ay na, bakit kayon? Kastapay lat pampanunutan nyo. Ipapuso yun kanyak ni Marco. Ay na, di mo man matsang ka ulit nga ipagbaga day ta bakit? Ubing pa'y nga ron tirik nakmait. Ha? Isu ano, adagaram kanyak akas kan ni Marco abak ng ay, aklo nag-adagos Judy, sweetheart, is only Floro nga anak ko. Floro, iho, is only Judy. Tiyagbalin na may kadwa nga inam. Naimbag nga orasyon, nana. Ha? Ay, di nakawagan iti nana tagkatawunan tala siguro. Nana, kunak ta nobya nakakat nga rod ti amak. Ha? Uwan mo't nga min, Judy. Mamapay kit di ko ba, tiyawag na kan. Ay kwa, isan pa'y lang Marco. Tasan tapay mo't nga agasawa. Sige nga rod papa. Nana Judy, panawan kayon, tanda pa'y papanak. Sige, iho. Baro pa'y day nga anak mo, Marco? Wan, awan pa'y matiyam amo na ang nobya na kanyak. Apay nga tangay ko nagtarmot. Wano napili iti babae nga armon na. Yaka mo iti na anak ko. Aglaklakay samot ten na baro. Angam, kaslaman nagbabain mo't ngamin. Di nan samot ang mutagaram. Sayang di kinataer na no agbaak. Ay ket, makamu mo ten ano, kaya't natagbaak. Yak mabalay na pilitin ng mga sawa, no talaga di na pa'y kayat. O anya, sweetheart, itulod ka ni Jibalayo? Maturugak sa diti balay yun, Marco? Sigurado ka? Ang mga no sa pulin na katianak mo? Saan? Tadamot ni nanang kwa kadwana? Alakad, makamukha nga ron, Judy. Floro, inyagan kay tigatas mo. Intimplaan ka. Ha? Ay, agyaman ak nana. Mabalin ka di. Di nakawagan iti nana ta ubingak pay. Agkatawunan talang. Ha? Ay, kwa? Pasensyakan, ngam
respeto kla day ta. Ta nobya nakakat nga rod ti amak. Basta Judy, kunam kanyak, Floro. Ayun, madamag ko man lang. Awan ka di pa'y plano ang mga asawa? Ha? Eh, Madlaw ama nagbabain ka, Floro. Siguro, mabain ka nga agaraman niya. kwa. Amom, awan maalam iti bain-bain. Pagbalinan na kalaabaak day ta bain-bain. Sayang ti kinataer mo no di ka mga sawa. Masayak ti bukot mo, wen? Ne, saan Judy? Amang ano makita na ka ni Papa. Kat anya pa ti panunutin na. Di ka madanagan. Nakaturugan ti amam. Diyak pa ngamin makaturog, iso arimwarak pa'y laang. Ha? Ay sus! Ado ti lami istibukot mo Mabit lang, wen. Inakalaan tay lana. Ta iso ti pang masahik kan katane. Ado ti lami istibukot mo. Ha? Kaya't maamasahiyak ti bukot mo? Ay, kat makaamo ka, Judy. Nanang, uray sublatan yun sa ni Marco. Sublado na sasawab mo. Diyak gayam kayat tila kaya pakirelasyonan. Wano pakiasawaan. Diyak kayatan ni Marco. Sinakon. Anya? Apay ngay. Sapay inaklon mo. Inaklon mo pa'y kat nga rod no sinaamot lagayam. Kamamiris ko mga minadyak gayam kayat tila kay. Anya? Ay nagluko kan. Kan naimbag ano kayat nak ni Marco? Ubing samot ti type dayjay. Kat ilakad kayo ano kaya iyo. Ibagak ta ibawing nakada kayo ti panagayat na kanya. Kasanod no di nakayat. O di sayang ni Marco. Imbes mayat ko man ti biyag mo kan kwa na. Di kay madanagan. Bak nang matlaang ti pakiasawaak to. Ngam ubing nga adayo ngam ni Marco. Di na kumamat sinaan na, Judy. Ayan niya kamatan. Pinangnamnaman naklakadi iti awan. Sorry talaga Marco. Saan kagayam ngay ayaton? Apay nga ron ngay naklunak. No sinaan nakmatla adagos. Sana bale. Saan tapay mo't ang nagkasar? Limit ano nang iti arapapta. Ang kasarta, kalpasan na. Agi patakder tayo iti sabali abalay tayo iti anak mo. Saan nun? Lipatan mo day tang arapaap ta, Marco. Sorry talaga masapol nga agsinatan. Kano kaya mo? Ibawing mon kanina ng tirik ng kanyak. Ha? Nabayagan a crush na katinak. Isulangan ti pakasaram. Agyaman naktapinat gam ti awis ko, Floro. Apay ka di, Judy. Ano di ko na mapagsaritaan ta? Kwa, amok ngamin ama nagbabain ka, Floro. Amok kayat mo matan ti maadaan iti nobya. Saan? Ha? Ang sakbay na. Kaya't ko pa nga ibagaan nagsina kami ni iti amam. Kat nawayaak manan ita. Ha? Apay nga yan, nagsina kayo. Sininaak ta. Sabali ti kayak ko. Ha? Kat tangay mabain ka nga agaram. Siya kung tagaram kan ka, Floro. I love you. Apay kasta ti bagbagam, Judy. Amok nga damo pa nagustom kanyak. Aminom day ta. Tanadlaw ko day taken kay di damo ta tinagkita. Ha? Kwa? Please, Floro. Aklunan na kun, tay kasar na kun. Ay, ayatan ka. Sikat kayat ko pakiasawaan. Saan ajay amam? Nana Delia, tsak matan makikita dyan lakay anubyo ni Judy nga anak yaw. Nagsinad ang aminin, balasang ko. Anya? Ay la, nagbit mo tayo. Kaano la idi naadaan da iti relasyon? Jakman amo iti dayjay nga anak ko. Sapay baknang sa kano jay lakay anubyo na. Uwin nga rod, ngamay. Jak amo iti dayjay a Judy. Agala-ala ti panunot na. Di mo't umuumayon ni Marco ijay pwesto adakaw. Napasakitan sa ngamin iti husto. Umay tumutlaang dayjay nanang.
Sana balay tayo bagak idikan kwa na akrasyo. Patya ka sa rungkaran na kay tuday jay. Sinayang mo ti gundaway, Judy. Imbes abumaknang kan pinalus po sa mat. Di kay ka di madanagan. Tabak ng malaang di mga sawan to kanyak. Oh, asino day taaya? Basta, mamuan yun to. Ibagak tuno da kami, nanang. Hay, ading. Ha? Ay, mabigbig kayo, asar. Da kayon samot tay nobyo idin ni Judy. Akaaruba may iti pwesto na dito'y palingkay. Well, siya nga rod. Diya akong gumatang lita pwesto na tayo nalilaw nakmat da dya, Judy. Ha? Dito'y pwesto, ti kayat ko apaggatangan, ading. Ha? Ay, mabalin lata, asar. Damag ko, balo ka. Pudno ka di? Owen, sir. Awan pa'y nobyom? Narigat ti pa nagbiag itan, sir. Jakon makiasawa. Mabalin ka diti, agarem ken ka, ading. Kursunada ka ngamin. Ket agbirbiro ka kitya sawaeg. Tay napudno a babae. Saan ang manangal lilaw? Damag ko ngamin anasingpet ka kano, ading ko. Ha? Ay, day jaya ni Floro. Rimwaran manipod di tayan tinegosyo da. Surutak man. Kasaritak manan. Ay, papuskulagan ti rupak. Tapno matin nagtirik nanan kanyak. Oh, nabayag ka din nga gururay, honey. Sama to na yan. Sige, mapanta ni Tente ko, Chef. Ala, Okay, honey. damag kayang karelasyon na. Hani na day jay. Pada na mo't lalaki. Bading nga ta ni Floro. Anyat pampanunutom si ka, Judy. Ay, jay lalaki amang ikasar ko makanyak Napurnada mo, nanang. Anya! Anya nga, di sinayang mo ni Marco. Ay, agsubli ka ken ko na. Ibagam nga urnusen yun ti amin kada kayo. Jakmut ngamin maura yun asarong karanak. Ken sabali pa yun, ti paggatgatangan na itinateng. Ijay kaabay ta pwesto. Kababain samot. Tiamok ngamin ka kaya tenak ti lalaki kayat ko pakiasawaan. Saan magayam? Kunak naman nagbabain laeng. Isu nga awan nubya na. Isu asyak ti nagparik na kenkwana. Ay, pada na magayam alalaki ti kaya na. Nanadilya, umay kayon to inton kasar ko Ay no kasta, makiasawa kan balasan ko. Sino nga iti pakiasawa Ay, ni Marco nga ex-jay anak mo, nana. Anya? No kasta. Kababain man nga ibaga, nana. Day tati agpaiso. Awan mo ti plano ka mga klon kwa na iday. Ininot mo ten, natin nagtirik na kwa na. Isu nga ita, ikasarnak ka noon ni Marco. Ay, nagkasat ka mo ten balasang ko. Alakit, congrats Nukuladang awan, di ka makawawa? Judy, apay ayang ung taman ng tanak mon. Ay, kasano? Sana makawawat. Adang amin ipagpagatang na kawan ngor may gatang. Ay, si kantumot ngamin. No di mo kumasininaan ni Marco, sika kumaitan, tinapintas tibiyag na. Huwin nga rod Nakapapal jakin ko iti kabay tayo apwesto. Nagmayatan ti biyag na iti sidong ni Marco. Jay lagpas pa siya tararamidon da. Sika mo ngamin. Di ka nagpampanonon. Nala, baybayan yung tinapalabas nanang. Talaga siguro asan ada kami ti agkagasat Tulungan dakit di nga agdiskitar iti kwarta nanang taga-brodak man. Bantayan nyo ti anak ko. Tay karigatak ti manggad iti sabali apagilyan. Naga-brodak nga rod kat inanusak ti trabaho ti abroad nga uray narigat.
ta pinanunot ko ti masakbayan ti anak ko. Ti amok agnanayon ti panagrigrig at mi iti inak, nga mita ure kaskasano magatang mi matten ti kayat mi agatangan at araon, tadametten paggatang mi. Aging kay tadak pala dito abroad kat ingkari kiti bagi kadyak agawi di Pilipinas, aging kaadyak mapaglepas iti kolehiyo ti anak ko. Alakastan, tigayim mo, Judy. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose parity script kaniti drama tigayim yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dakkalayaman kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam, naimbag nga orasyo, bulan manan ti Disyembre. Panaglalamok manan, ket sapay kumata na salon at tayo akanayon. Kapadasan man ni Kabsat Pasita, san napud na nagan, tintay idrama ita, ngam sakbay na. Hello pay, kada Susan Arthur, Lerma Perez, Isalin Cipriano, date si kan Albert Cabrera, dita Ramon Isabela, kan ni Dominador Rafael, dita Santiago Isabela. Kastimanti ko na ni Kabsat Pasita, dirma ng biyanang, nabayag anabaloak, ngam kalpasan ti dua dekada apan nakabalok, nakiboy pre nakitipadak medla senior citizen, kan padak medlang agpenpensyon. Ngam sana kayat ti lalaki nga anak ko ti pan nakirelasyon ko, tangamin mabuta nga mayadayo kanyak, tangamin awan trabaho na, iso nakadependar latan kanyak nga inana. Kaya tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysa. Papanan nyo manan nanang. Nakasukat kay manan. Mapanak man ijay ili, at damapan ko gatangan anak ko. Adda mapan nyo gatangan, wano mapan kay manan magsinara kiti boyfriend nyo. Ha, ne saan mo talando? Nain, mamin ano ngay bagak, asinaan nyo na alakay. Masurunak nanang. Hindi yu dagdagan ti pungtot ko. Tamang ano niya ti maaramid ko. Kunakmat asinaan nyo na jay. Kat sininaak mo anak ko. Awan kamiin. Sigurado nyo lang. Bakbakitan kayon. Sana na masapula maki-boyfriend kayo. Ta makapadurmo na kitaan. Feeling ubing kay tumat namin. Dandani kayon tumangan di tibarsa nga. Ngamday ta pala agpapaaram. Kaya aramidin yaw. Sa anak mo't nga agpapaaram anak ko. Siyak mo't ti ar-armunda. Armunda nga. Tistingan na kailang mamati kayo mo't adagosan. Ado, ti manang gundaway alalaki itan nanang. Ti pensyon nyo, ti almananda. Isa pasablugang na kayo. Kahit, anya nga oras ti sangpot nyo. Di kaya agpakarabi, ha? Wen, mabiitak laeng anak ko. Papanan nyo tatang, apa nakapumada kayo manan. Inak man agpapukais, anak ka. Sakay larumar itatamaluman. Naimbag na dapat nakalukat na barbershop iti kasto nga oras. Ada, maladaw ang agrik-rikap tay sukik apapapanak. Ang mga nadaman laok na bulakbol day tana. Ang mga masarakan nyo manan jay bakit anubya yaw. Ay, saan kumanatangkan ti ulo yaw tatang? Saan mo? Nabayagan na nagsina kami kani Pasita. Di kaya gar-araman, talakay kayon. Baybayan nyo ka din na itaas asawa. Jak tupay ko na. Da kayon tulaki din. Sige. Mapanakon ta sambutak di barbershop. Ato iti danom mo, Pasita, honey. Ay nga. Una yan day tangawag mo kanyak gudo. Kasla nagkorni adeng gentahani. Kastamot at talaga ti inawag dagiti agayan ayat. Honey, wano saan? Sweetie. Wano saan? Baby. Unang bakit kan lakaytan. Saan may bagay day nga inawag ta. Kababain no at damakangag. Ay, awan bibiyang tasino man, Pasita. Basta siyak, honey, ti kayat ko ayawagan ka. Wano saan? Baby loves no isaw. Madi, silang adenggan gudo. Kababain. Basta baby loves, ti kayat ko ayawagan ka. Mangantan baby loves,
Tamapan tapay agpasyar no madamdama. Sa anak ang makapagbayag ko do. Tani, urayan nak di anak ko. Ung tanak day jay numaladawak nga agawid. Naurasan ti iruruar ko. Ay, una yan. Nagpadaan na lakit din iti anak kaw. Uray nga rodyay anak kaw. Text a text. Damdamagan na no ayan kaw. Iso nga in-off ko ti cellphone kaw. Alangaron, lepasan tan ti mangan ta agawidan. Ay, sana. Agpasyar tapay mo't Sulitan ta ti panagkuyog tamanan. Kakaiso na akapimpensyon ta. Enjoyin tamot na nagit pensyon ta. Agpasyar tapay. No mapanlog ta, intanto manen mangan, wano agmerienda. Alangaron, sikat ti makaambo ko do. Makaambo di tan noong tanak manin di anak ko. Itulnog kanto nga agawin. Ay saan Ad-adda nga agungot di anak ko. Ti amuna ngamin kat nagsinatan. Di ka madalagan, nasa anak adumano na di balayaw. Agpatingga aktulaang iji kalsada. Anyat masida nanang? Prito kan inlambong nga itlog anak ko. Jak nakitsenday di kalman ta na malmanak. Di kay pa nagpensyon na ya. Nagpensyon akon ngam jak nasango ti nakitsenda. Nan, sa siyak timapan gumatang iti masida. Awan sapay bagas tayon. Awan nga rod anak ko. Alang nga rod, no magagat ka amapan ijay ili, si kantimapan. Mangtad kayo mo na iti pangkrudok iti tricycle. Kanayunan nyo ti itadyo akwarta, tagpapukisakman. Wan, mabiit lang nga rod anak ko. Mangtad kay man iti kwartayo tatang, tanay, awan balunan dya po ko yo. Napan nag-iskwilan aya. Saan pa'y mangmangan pa'y lang. Mapan ko'y tulod no madamdama. Adto iti sangaribaw. Ni, apay di yu pa'y naalatay pensyon yu aya. Naala ko nga madan naggastusak. Anyat nagastusan yu nga ikaw makita ka ginatang yu. Wano, ada babaya paggasgastusan yu. Awan, napanak lang nagpaspas sarmot Nag-shopping basit, nagpa-facialak, kas ka na nagpamasahe. Tila paggasgastusan yu. Nayunan yu dahito yata ne, ada pa'y bayada kiji pagadalan ti apo ko yu. Adto iti limagasot, umras na itan. Apay, sana nang tadyay amat ti anak mo ayah, iti suporta ti anak na. Ay na, di yun namaan day jay. Nabayagan na saan na nagpapawit. Awan ka no trabaho nan. Uray pilitag no talagang awan. Kan anak ka no di asawa na. Ay, natangken nga men ti ulom ide. Amom nga da asawa na nga nakirelasyon ka pa ilaan. Ay na, napalabasan day ta. Nalpasan da kita tatang. Di yu ka din ipalagip. Ibagbagak laeng. Kanya nga ron ngay. Talaga siguro akas tigasat ko Aginggat ka anong at nga ilimlimod ta ti relasyon ta gudo. Wan nga rod Angam no ar-arigan, sana rumbeng nga ilimod ta. Tagpadatamot anawaya. Wan ngam dagiti nga rod anak ta ti pampanunutek. Di da kayat ti relasyon ta. Masurunak meten ang duma. Isodak at ti masursurutan. Santa meten nga ubeng. Apay nga ya, paritan data nga aginayat. Paritan data nga agragsak. Gudo. Agkasartakid din Anya, ay saan mabalin? Agungot dagiti anak ta. Oray agunget da, awan mo't mabalinan da. Apay, isuda ayat aggastos no bilang laang. Saan ba? Gudo. No siyak, ready akon amangi kasarken ka. Awan ti sino man na makalapad iti dayta. Ilaban ko ti panagayat ko ken kapasita, my love. Kat, anya nga rod ti aramiden ta. Kasaritam ti anak mo, takasaritak mo ti anak kaw. Ibagam ti panagsimpatan. Agkasartagid din tapno makapagdinatan iti maymay sa abalay. Ay, padasat nga ibaga. Ngam no agungot ngay. Bayam nga agungay. Saan ngay surat ti masursuraw? No di da kaya ti plano ta, saan lang? Basta aramidin ta ti amuta pagsayaatan ta adwa pasita.
Mga sawa kayo kunayo, tatang. Laklakayan kayon. Ubingak pa'y, napigsak pa'y. Ay na, saan ang ta sa asawa? Jak tupay makiasawa, da kayon tulaki din. Apay ay, alapdan nak ang mga sawa. Kat saan mo't asik at gastaw si Kagreta. Lakay kayon, tatang. Amo ka ti pensyon nyo laang talmananda kada kayo. Apay asino kumayat asawaan niyo? Ninanampasita ah. Kunak man nung nagsina kayon. Saan? Kung kunak lang dahil dyan, tapno sardingan nakasersermonan. Ay ayatak ni Pasita. Kaya't kau ngay kalaysa. Ay saanan? Bakit kan lakay kayo? Nagkasar kay pailaan. Sigurado akatawaan da kayo dagiti tattao. Oray katawaan na kami ah. Saan may na problema na ita? Basta tulagan tayo, ti kasarmay. Saan man na natangkan ti ulo yun, tatang? Kasanon nga no kumapsot kayon? Asino kumati mga sikaso kada kayo? Siyak malaan. Ni Pasita ah, ti mga sikaso kanyak. Asikasuan nak, ta asikasuak may. Saan nan day ta kasar-kasar? Gastos lang day ta. Kan lakay kayon. Ang ginanakay ki di dito balay. Di ka nga minruar-arwar ah. Basta mga sawaak. Apay ay halap dan nakreta. Saan agapo talakaya kaon kat awanan karbengak nga gayat manang? Ah, Nukunak nga ikalaysak ni Pasita, aramidag. No di nagsuportaran, saan laang? Agkasar kami, adakda kami. No makiasawa kayon kat kasaron ti pensyon nyo, di awanan. Adanton kabingay yaw nanang. At damot pensyon ni tatam aguto anak ko. Kundi napakibibiyangan day iti pensyon ko. Isunto pa'y timang mangtad iti kwarta kanyak. Italang dayta. Ngam no bumayag, sigurado apakibyangan nanton ti kwartayaw. Saan akasta ni Gudo? Nasimpot day jay anak ko. Bakitang kayo ngaminon ngam dayta kat as-asawa ti bagbagayon. Na kayo man la tinaputa ka bakit akasta. Imbes at isalon at yung lang tintunaran nyo. Saan? Ta lalaki mo't kadda iti panunot yaw. Kaya't kumot nga road, tiyadakad kadwa na bayat ti panagkapsut ko, anak ko. Kat siyak nga yakad kadwayaw. Kasanaw no mga sawa kan taon. Sa anak ang mga asawa, tawan iti panunot ko reta. Jak pagan ano ti mga lay ti pakanek asaan ko kapin ano? Lando. Awan ti mapasamak akasar. Agguluak no ipilit yung reta nanang. Anya. Si kaman ti makisarita ijay kabsat mo, Nelia anak ko. Apay kano aya adi na kayat amaki asawa kayo manen nanang. Amangan ka no kwartaan naklaang ti agbalin nga asawak. Imbagak akasapulak laang ti kadkadwa. Ngam iso kanungay akad kadwak. Kat kunak mo't, kasanon no mga sawa. Kunana mo't asaan ka no ang mga sawa. Kasano kuma ang mga asawa dayjay kat sadot met. Mabutang iti responsibilidad dayjay nanang. Iso adi na kayat ti mga asawa. Di mo't ngamin agtrabaho. Talaga asaan nga agtrabaho dayjay. Tada kayo anam-namaan na amang tad iti kwarta na nanang. Ha? Ruaman nyo mga men. No dumawat kada kayo, ikanyo mat adagos. Kat agungat mo nga rod no jak ikan. Pagsasawan nak itag kakasakit. Saan anasaya at tikas jengar aramiden na. Saan yun apagrebengan timang biyagkan kwa na tadakulan. Da kayukit di kumaati ikan na iti kwarta. Nagdakilan abagi saan nga trabaho. Anak ko. Alakid di, no kayat yu pa'y timaki asawa, aramiden nyo. Nasingput mo't ni tatagudo. Kin agpada kayo nga agpenpensyon, iso nga awan problema dita. Kasanon nga kabsat mo. Siyak ti makaamukan kwa na. Ungtak no lapdan na kayo iti kayat yung aramiden nanang. Awan karbangam amang lapad kin ni nanang iti kayat ng aramiden landong. Apay kasta ka? Noan niya ti amom apagragsakan ti inata, suportaram, saan akasta nga ung tamkit din. Amom abakutin ni nanang, ng pagsasawam iti saan anasayaan. Manang. Apay adi mo kayat amaki asawa, kat kayat nga rudmat ti adda katakunay-nay na. Apay, mabutang ka nga ipanawan di pakiasawaan na dito'y balay, kat awan taon ti pagdawatam iti kwarta. Ha? Saan ba ta? Saan mat anga? Naglawag mat aramidom. Nakadepender ka ngamin akanayon kin ni nanang. Nagdaklan ka akarne, ngam di kag trabaho.
Di kalamas yan ijay inata. Apay, sika, kayat mo aya makiasawa pa lang ni nanang kat bakutan. Kayat ko nukas na ti kayat na. Suportarak iti anyaman nga aramiden na. Basta pagsayaatan na lakit de. Awan dakas na no kayat namanen ti makiasawa. Apay, dagiti laubing ayat ya dakarbangan na ang mga asawa. Patimot dagiti babakit kan lalakay at damot karbangan da. Tao damot. Ha? Ang trabaho ka kid agagawa ka, tapno saan ka amang namnamalatan, iti-ititid ni nanang, akwartakan ka. Talaga ka diyan didakdanggan tatang. Kaya't yung lahat ti mga asawa. Wain, anak kau. Nakasapulak ni nanam apasita iti biyag kau. Ay, natangkan na talaga ti ulo yung alaklakayan. Uray anyat sasawam. Basta mga sawaak no kunak, mga sawaak. Uray ko mano tayo kaubingan na ti asawaan nyo. Tapno da mga sikaso kada kayo. Diyay mo't pada yun na senior citizen tinapili yun. Maday ti ubeng, ta mga no isukat nak. May mayat ni pasita. Ta sigurado adinak to isukat na jay. Makamo kayo. Ay, awan mabalin ko no talaga kasta ti kayat yo. Kahit pag nadan yung aron ngay. Ay, di kay pumanaw dito balay tatang. Awan kadwami iti apo ko yun dito eh. Kat no manugot kalakit day ayawid ko ni pasita dito'y balay. Di dito'y kamay nga agnaad. Ay, ngala, wala na. Dito yun ti pag nadan nyo. Basta di kay pumanaw dito balay. Nalpasan ti kasarmikin ni tatam agudo anak ko. Iso asumuro takon kan kwa na ije balayda. Ni, apay nga pumanaw kayo. Dito'y balay ti pagnaadan nyo Ibagayo ka ni tatagudo ta umay agnaad dito'y. Ijay kanumat balayda ti pagnaadan me. Kan talaga akas ta ti rumbeng. Talalaki ni gudo. Siyak ti awid na ta babae ak. Iso nga agawid ako ni ijay balayda. Anya? Sumuro takmot nga rod ka na kayo nanang. Jak kaya tiag bati dito'y. Mabuti nga. Awan kadwak. Iso nga umayak mo makipagnaudak mo tan iti balay ti asawa yaw. Pasensya kan kadwak ti anak ko nga agnaed dito'y balay yugo to. Awan problema dita, pasita. Basta agkatunusan na lakid di iti anak kau. Kaya sana balay, ta dapay mo't bakanti asilid. Agyamanak nga rod godo. Saan mo't ngamin ang maisiin na ti anak ko kanya? Wen, maawatan day ta. Ta nabayag kat nga raw na nagkadkadwa kayo. Kan iso ti buridak nga anak mo. Aggunay ka mamma dito balay si Kalando. Di kag senyorito dito'y. Makikabkabbalay ka lang ang kasta ka. Ni, tanagam mo ti panagsasaum Tadamot share me iti inak dito'y. Apay, ti kunam, papakpakan kami lang dito'y. Agpinpensyon mo ti inak tap ng mom. Wan, nga magtrabaho ka mata. Da kamilatan ka ni nanang mo taglutluto. Agin inaw ka nagdaldalos. Ngamsi ka, day talagid, idda ka nagsilsilpon tararamidam. Ikat trabaho ti babae na kita. Apay na ipatrabahom kanyak. No apay mga minasimursurot kay ti inama. Tanyat kayat mo. Bukudan nyo ti kwarta ti inak. Ay, sana mabalin. Da kayo kat ti paggastusan nan. Ay, excuse me, adama pensyon tamak. Saan may pagtatakkunan ti pensyon ni nanang mo? Gusto na itan. Aga pa kayo manan. Day tatao ti dimtang ariribok diti balay. Papanawan nyo day tatatang. Si Kati pumanaw tadda anak mo. Rumbeng alumasin ka ni ti pagnadam. Apay, ayan nga ti ama ti anak mo. Taiso kumati ka balay mo. Ay, awan bibiyang mo. Manakibiyang kapay gayam alalaki. Gusto na itan ko nakmad. Anya kay ka day. Ala, umadayo ka dito yan, Greta. Agsin na kayo, tapno saan kayo nga agapa? Agawid kan sapay la ijay balay anak ko. Tani, saan kayo met nga agkadot-dotan kin ni Greta? Apaya papanawin dak. No kayat yo, dua tayo nga agawid. Ay saan ang mabali na anak ko? Taadda ka nga rod asawa kong. Iba kayo ka ni tatagudo, ta ijibalay ti pagnadan tayo. Di na mapanawan ti anak kan apo ko na. Tababae da. Awan kadwada dito'y. Kat, iso dalatan ti masursurat. Madi ati kasta. Ay,
Saan kay mo nga rod nga agkaalaan kin ni Greta? Makibagay ka nga rod anak ko. Siyakat ti makibagayan. Asino da ko mapakibagayak? Ti kayat nantumot kat aginaw ka nagluto ak kat trabaho na ababay da ita. Amuyo mo't nanang, saan na ka na iruwam iti kakasta trabaho? Anya ti aramidin tagudo. Makipinatangkan mo't jay anak ko. Di na kayat ti pumanaw. Ala, di mo pilitin no talaga di na kayat. Masikuranak nga rod no kas jay nga agapad akin ni Greta. Kanayon ti panagsinumbat da. Tangay saan amabagaan na iti anak ta? Data tag sakripisyo pasita. Ha? Anyat aramidin tangay. Data ti pumanaw. Libasan tayo da. Makamuda mo tan iti bagbagi da. Tapno tumakder da iti bukod da asaka. Umayak man manang. Ne, si kamot gayam lando. Ay sombra ka. Ayaman ak manang. Umayak ko mabumulod iti kwartam. Awan isa angkon. Anya? Di mo't ngamin nagaw-awid ang dananang. Awanan, saanin nga agawid dananang. Tanapintasan ti business da iti lugar nga ayanda. Un nga ron. Kastamlata na kanayon? Di kag trabahon? Pasiglata nga utangan ti pangalaam iti kanam? Manang, Awan na, suruam at agtrabaho adin ko. No kastamlata na kanayon, awan na saya at pagbanagam. manang. Kita ama. Nay, adun ti utang mo kanya. Ngamjak pulos agsing-singer. Taam mo nga awan pagbayad mo. Iso apasensya kan no awan maitid ko kan ka. Agbayad ka pa yung umunaang sa kantumanan pa utangan. Manang, Saan apa nagimot? Ngamjak kayat amang namna makalatan iti mait-itid kan ka. Agagawa ka tapno adda paggatang mo iti kanam. Kumusta ka nun di anak mo, Gudo? nag-apply ka daw para abroad. Kat ti anak na ngay, asino ti mangkadwan o agabrudan. Alaan ta bakit? Siyak mo't lati mabalain apang ibatyan na iti apukaw. Katun naimbag man ta nakapanunot mo't laeng di anak mo. Wala taagbisin ti anak na ano saan ngagtrabaho. Talaga nga impeteng ka wajak ikan iti kwarta. Tapno agporsigay ngagtrabaho. Uray siya. Kastamot laeng ti naramid ko. Mamin ano adumawat iti kwarta ti anak ko. Ngamjak pulos inikan. Kahit kumusta mo tan nilan daw. Kuy-kuyugan ka no ti bayaw na nga asawa ni Nelia nga anak ko. Mapandaag karkarpintero. Ay kat mayat nga rod Naimbag lakit din ta na panunot ta ti pimanaw. Tano saan? Nakadependar payla kumadagiti anak ta kadata nga aging gaita. Wen bakit? Kat maragsa ka na para karagiti anak ta. No daduma damat labasol mi iti asawak no ape ang nagbalinda sa dot, tangamin pinanuynuyan mi ida iti kalabas. Iso nakadependar dalatan kada kami. Ngamita adan bukod da trabaho, ket nangasawa metten ti anak ko ket adan bukod na a pamilya. Alakastan, tigayem mo, pasita. Ala kagayam di tanti nagpatinggaan na itapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Inyornos para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mat lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.